Za izradu sladoled sendviča ne treba slastičarska diploma, samo malo strpljenja i dobar sladoled. Krećem s biskvitom. Brašno, kakao i prašak za pecivo prosijem jer želim glatki biskvit bez grudica. U drugoj zdjeli miksam maslac sobne temperature, kristalni šećer i nekoliko jaja. Miksam par minuta dovoljno da se sve poveže u glatku smjesu. Dodam suhe sastojke u zdjelu sa maslacem i nastavim miksati dok ne dobijem gusti i ljepljivi kakao biskvit. Pleh premažem maslacem da se papir za pečenje zalijepi za pleh i ne miče dok razmazujem kakao biskvit preko njega. Smjesu rasporedim ravnomjerno i poravnam je prije nego sve stavim peći u pečnicu na 175 stupnjeva, oko 14 minuta, ili dok ne vidim da je površina biskvita u sredini suha. Pečeni biskvit pustim da se ohladi prije nego modricom utisnem krugove u njemu. Gornje biskvite mogu ispikati vilicom čisto radi izgleda, jer pikanje kakao biskvita u ovom trenutku nema nikakvu funkciju osim estetske. Sladoled ostavim 5 minuta na sobnoj temperaturi da omekša. Stavim donji biskvit u modlicu, razmažem sloj sladoleda preko nje, poravnam ga žlicom i poklopim drugim biskvitom. Sendviče složim na papir za pečenje i sve zajedno stavim u zamrzivač na par sati da se dobro stisne. I to je to, domaći sladoled sendvič, bez muke i bez nauke. A jesi li znao da ti